naša informativno-komercijalna mreža radio i televizijskih stanica. Vikom Radio Televizija Banja Luka. Nije ovo izmišljena slika, tu moj narod vjekovima živi, to je moja Srpska republika. Nije ovo repa bez korijena, ovaj narod vjeruje u Boga. Ne da me nikom pa ne da mi soli, jer ovo je zemlja džeda moga. Hoće da te zgaze ko da si sirota, za tebe dato 1000 života. Neće te ugasiti niko, ne damo te Srpska republiko. Mi smo puno učinili da svijet prizna pravo naše na državu. Sada se već sve više govori o pravu na suverenost i o pravu na ujedinjenje. Očekujemo da je naredna godina definitivnog uspjeha srpskog nacionalnog programa, oslobađanje i ujedinjenja svih srpskih država. Svi moji preci, koje često sanjam, bili su Srbi i ja im se klanjam. Polupismeni, težaci, gorštaci i goroseče, ali pravoslavci. Hvala im što nam kroz ljute godine sačuvaše ova brda i doline, po kojima se još razleže jeka od njine pesme, psovke i leleka. Poštovani gledalci, dobro večer. U Poligon, političku emisiju nacionalne televizije Melos, dovodimo uglavnom, ili bolje rečeno samo, ljude koje imaju šta da kaže i dovoljno su referentni da im se veruje. Gospodin dr. Milan Paroški i gospodin Tomislav Bokan, predsjednik Narodnog pokreta Dinara, Drina, Dunav. Dobro večer, gospodo, dobrodošli. Bolje vas našli i veliki pozdrav za gledaoce nacionalne televizije Melos. Odmah da kažem, danas ćemo kao preovladavajuću temu imati nešto što se Srbima kroz istoriju provlači, evo danas je tačno 8 vekova. Da li od 7528 ili od 1219. svejedno, tek od današnjeg dana, na Spasovdan, kada su Sveti Sava i Stefan Pravovenčani sabrali Srbe da bi ih ujedinili, i od tada traje, rekao bih, demantujte me ako ja grešim, proces konstituisanja srpske nacije. Bravo. Još uvek nedovršen, iako su neke mnogo mlađe nacije to već odavno završile, recimo Albanci Prizrenskom ligom, recimo Amerikanci deklaracijom o nezavisnosti, koja je ujedno i dokument konstitutivni jedne nacije. Zašto su Srbi ovoliko čekali? A da pojasnim, ova
dvojica Srba zajedno sa istomišljenicima potpisali su deklaraciju Srpsku nacionalnu konstituciju. I pokažite I potpis. naravno stavili svoje potpise iza ovog dokumenta, na čijem čelu je protojerej, doduše ne u Srbiji, ili u Australiji, u Kamberu, gospodin protojerej Stavrofor Miroslav Popović. Ali ovo govori o osnovnoj intenciji deklaracije da ponovo ujedini crkvu i državu. Bravo. To je srpski put, pravi put. Hajde krenemo od početka. Ja sam Miodrag Ilić, novinar i dramski pisac. Pričat ću vam o svojoj otadžbini. Srbija je zapravo stara slovenska država na Balkanu. Danas u federaciji sa Crnom Gorom čini Saveznu Republiku Jugoslaviju. Prostire se na površini od 88.766 kvadratnih kilometara, što čini zapravo 35,4% ukupne površine nekadašnje socijalističke federativne republike Jugoslavije, u kojoj je Srbija bila jedna od 6 federativnih republika. U Srbiji, osim Srba koji čine 65% stanovništva, žive i drugi narodi. Na tlu Srbije naći ćemo arheološka nalazišta koja govore o životu na ovom tlu 6000 godina pre nove ere. Takvo je senzacionalno arheološko otkriće Lepenski vir u 4 sloja, od kojih je najstariji jedinstven u svetu i pripada protoneolitskoj umetnosti. Srbija je očigledno na prostoru na kome je nikla kultura i civilizacija Evrope. Reč Srbin u starom slovenskom jeziku znači saveznik ili drug, što će ostati odrednica mentaliteta ovog skromnog i ponosnog naroda. U svojoj dugoj prošlosti na balkanskom tlu bili su saveznici i prijatelji svih slovenskih naroda, a isto tako i onih evropskih naroda koji su težili slobodi, pravdi i napretku. Već u 10. stoljeću srpska plemena šire svoj novi zavičaj iz plodnih dolina reka Lim, Drina, Ibar i Morava prema zapadu na Bosnu, Crnu Goru, dolinu Neretve i obalu Jadranskog mora. Prva srpska državna zajednica formira se u 11. stoljeću. Zemljodelci, stočari, lovci i ratnici, okupljeni oko grada Rasa, osnivaju državu Rašku i s njom prvu hrišćansku episkopiju. Najveći uspon srpska srednjovekovna država dostiže za vladavine dinastije Nemanjića od 12. do kraja 14. veka. Vladari ove loze, posle pobedonosnih ratova sa Vizantijom i Ugarskom, objedinjuju sva srpska plemena i proširuju svoju vlast na Kosovo i Metohiju, Makedoniju i delove današnje Grčke na jugu, a isto tako i na severne krajeve. Vrhunac srpske srednjovekovne države sredinom 14. veka jeste vladavina cara Dušana Nemanjića, koji podčinjava gotovo ceo Balkan, a pravoslavnu eparhiju uzdiže na nivo patrijaršije. Sa bogatom vlastelom i klasom slobodnih seljaka, sa moćnom vojnom silom, prvim zakonodavstvom i procvatom književnosti, crkvenog fresknog slikarstva, arhitekture, zanata i trgovine, Srbija je jedna od vodećih zemalja Evrope. Raspad Dušanovog carstva posle njegove smrti i turska ekspanzija u drugoj polovini 14. stoljeća zaustavili su uspon srpske države. Prelomni trenutak bila je čuvena bitka na Kosovu 1389. u kojoj gine i sam vladar knez Lazar, a srpska vlastela biva desetkovana i prinuđena na vazalni odnos prema turskim osvajačima. Turci su bili primorani da dozvole narodu da ispoveda svoju pravoslavnu veru, pa je 1557. obnovljena patrijaršija u Peći na Kosovu, koja je održavala nacionalnu samosvest. Uvek kad bi evropske sile zaratile s Turskom imperijom, kao 1683., 1699., 1716. i 1737. godine, buknuli bi ustanci u Srbiji. Već od 16. stoljeća stvarana takozvana krajina, što će reći granični pojas kao protivturski odbrambeni bedem, tačnije, srpski vojni štit hrišćanske Evrope. Kao povlašćeni vojnički stalež, proslavljen u mnogim ratovima koje je vodila Habsburška monarhija sa svojom autonomijom i crkvom, srpski narod u krajini
zaposeo je veliki prostor današnje Hrvatske i Bosne i vekovima se odupirao katoličanstvu u težnji da očuva svoj nacionalni identitet. Krajem 18. veka Srbi pod turskom okupacijom južno od Save i Dunava bili su izloženi nesnosnom nasilju s računatom na konačno slamanje njihovog otpora. Specijalne turske trupe, zloglasni janičari, čine bezbrojne zločine što 1804. izaziva poznati prvi srpski ustanak koji je poveo Karađorđe Petrović, osnivač dinastije Karađorđević. Njegovi ustanici su potukli do nogu tursku vojsku u mnogim bitkama i formirali slobodnu srpsku teritoriju na kojoj su ubrzo nikle prve institucije nove države. Međutim, već 1813. godine Turska ogromnom vojnom silom uspeva da uguši ustanak, a Karađorđe i njegove preživele vojvode beže u Austriju. Samo 2 godine kasnije, 1815. izbija drugi srpski ustanak pod vođstvom kneza Miloša Obrenovića. Ovaj umni, prirodno nadareni vojskovođa, državnik i diplomata, osnivač nove Srbije, uspeva da izbori autonomiju, da ukine turski spartijski sistem i da postane nasledni vladar. Drugi ustanak je imao i karakter građanske revolucije, jer se njime postepeno ukidaju feudalni društveni odnosi. Tokom 19. veka, uprkos borbama oko vlasti dinastija Karađorđević i Obrenović, formira se moderna srpska država po ugledu na Evropu. Kroz političke sukobe između vladarskog autokratizma i građansko-demokratskih opredeljenja, Srbija usvaja ustavni poredak, parlamentarizam i sudstvo. Godine 1867. Turci konačno napuštaju Srbiju, a 1878. posle 5 vekova dominacije na Berlinskom kongresu 2 srpske države dobijaju međunarodno priznanje, Kneževina Srbija i Kneževina Crna Gora. One ubrzo postaju kraljevine. U Beogradu, prestonici, oko sredine prošlog veka osnivaju se Akademija nauka, Narodni muzej, univerzitet, Narodna biblioteka, Narodno pozorište i razvijeni školski sistem. Srbija uspostavlja diplomatske odnose sa mnogim državama i uključuje se u civilizacijske tokove Evrope i sveta. Za Srbe u Habsburškoj monarhiji, u Krajini, Vojvodini i Bosni, koju je Austrija okupirala, ali isto tako i za sve druge porobljene slovenske narode, Hrvate, Slovence, Makedonce, nezavisna Kraljevina Srbija postaje svetionik nade. Svi oni očekuju od nje pomoć da bi se domogli slobode. Još u ranom 19. veku javlja se snažna težnja južnih Slovena ka stvaranju zajedničke države Jugoslavije. Srbija u Balkanskim ratovima 1912. i 1913. oslobađa svoje južne delove sa Kosovom i Makedonijom. Oslobađa zapravo svoju iskonsku teritoriju na kojoj su ponikle njena državnost, vera i tradicija. Već 1914. provocirano stalnim pritiscima Austro-Ugarske, kao što je bio poznati carinski rat, posle atentata na krunskog princa Ferdinanda u Sarajevu, koji je izvela patriotska organizacija Mlada Bosna, Srbija odbija ultimatum Beča i ulazi u rat sa 10 puta većom Habsburškom monarhijom. Boreći se na strani Francuske, Velike Britanije, Rusije i Amerike u Prvom svetskom ratu, posle značajnih pobjeda, Srbija popušta pred naletom centralnih sila. Kralj Petar I. Karađorđević, vlada, dvor, parlament i cela vojska bili su prinuđeni na povlačenje preko albanskih budura. Ostavivši za sobom hiljade mrtvih od rana, gladi i zaraznih bolesti, srpska vojska pod komandom prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića domogla se obale Jadranskog mora, odakle je brodovima saveznika prebačena na ostrvo Krf. U septembru 1918. združene srpske i savezničke trupe probile su front kod Soluna i u brzom nadiranju oslobodile Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Vojvodinu, Hrvatsku i Sloveniju. Konačno, 1. decembra 1918. voljom narodnih predstavnika proglašena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, potonja Kraljevina Jugoslavija.
proglašenje obavljeno je u ovoj zgradi na Terazijama, glavnom Beogradskom trgu. Ta država, međutim, iako je bila ostvarenje današnjeg sna mnogih južnih Slovena, sastavljena od više naroda, različite prošlosti, različite religije, kulture i jezika, postala je poprište sukoba nacionalnih interesa. Hrvatski ultranacionalisti, takozvane Ustaše, uz podršku katoličkog klera osnivaju terorističku organizaciju koja se u Mađarskoj i Italiji sprema za odcepljenje Hrvatske. Komunistička internacionala također radi protiv jugoslovenske monarhije. Ovi antagonizmi uzrokovali su ubistvo kralja Aleksandra u Marselju 1934. Odbacivši sramni pakt jugoslovenske vlade sa Nemačkim rajhom 27. marta 1941. srpski narod staje u svoje tradicionalne saveznike, Britaniju, Ameriku i Rusiju, i biva surovo kažnjen. Period od 1941. do 1945. svakako je najtragičniji u srpskoj istoriji. Pošto su bombardovali Beograd i srpske gradove i okupirali Jugoslaviju, Nemci su izložili Srbe nemilosrdnom genocidu, najviše u marionetskoj fašističkoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. U logorima smrti, Jasenovcu i drugima, koji su po užasima zbunili i tvorce Auschwitza i Dachaua, kao i na bezbrojnim drugim stratištima, na najsuroviji način pogubljeno je blizu 1 milion Srba. Ostali nemački saveznici, italijanski, bugarski, mađarski i albanski okupatori, zauzevši delove srpske zemlje, počinili su također masovne zločine. Samo u jednom danu, oktobra 1941. nemački vojnici streljali su 7.000 građana Kragujevca, među kojima i stotine učenika škola zajedno sa nastavnicima. U okupiranoj Jugoslaviji buknuo je ustanak. Formirala su se dva međusobno politički suprotstavljena oružana pokreta, partizani i četnici. Dok je prvi imao jugoslovenski karakter i bio predvođen komunističkom partijom, drugi, četnički, bio isključivo srpski i monarhistički. Podržani od Staljina, Titovi partizani, među kojima su većinu također činili Srbi, dobili su priznanje Velike Britanije i Amerike i svrstali se uz pobednike. Nova socijalistička Jugoslavija nastala 1945. zasnovana na prethodnim političkim odlukama Antifašističkog veća narodnog oslobođenja, neke vrste partizanske vlade, bila je konstituisana kao federalna država 6 republika. Srbija je bila jedna od njih. Kao najveća, najmnogoljudnija, sa jakom pravoslavnom i monarhističkom tradicijom, bila je podeljena na 3 dela po principu podeli pa vladaj. Tito je proglasio Kosovo i Vojvodinu za autonomne pokrajine, dok je srednji deo, takozvana uža Srbija, ostala bez ikakvog uticaja na ove pokrajine i na Jugoslaviju kao celinu. Šta više, Srbi, kojih je bilo na 100.000 u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, uprkos genocidu, nisu dobili nikakva autonomna prava. Istovremeno, Crnogorci, Muslimani i Makedonci u svojim republikama priznati su kao nove, posebne nacije, uprkos činjenici da je to bio jedan narod s razlikama koje su posljedice istorijskih uslova. Tako umanjeni, oslabljeni, razjedinjeni na 6 delova, Srbi su morali da prihvate sva Titova rešenja i odluke. Tito, Hrvat na čelu Jugoslavije, donosio je odluke porazne za srpski narod, koji je bio lišen svoje tradicije, privredno potisnut i unazađen. Posljedice Titove politike naročito je osjetio narod na Kosovu. Nametnuti autonomni status ovog dela Srbije učinio je da Albanci, iako izrazita manjina u odnosu na ukupan broj stanovnika, postanu apsolutna većina u granicama pokrajine. Njihove nacionalističke vođe, oslonjene na susednu Albaniju, nastojale su na sve načine da progonima i nasiljem primoraju Srbe da napuste ovaj deo svoje stare otadžbine. Cilj je odcepljenje i stvaranje Velike Albanije. I dok su 100.000 Srba, isto kao i pod albanskom okupacijom tokom Drugog svjetskog rata, bežeći tražile spas na severu, dotle je 100.000 Albanaca bilo dopušteno da se ilegalno usele iz države Albanije i zaposednu imanja proteranih Srba.
Taj proces uz neprimerenu demografsku eksploziju trajao je decenijama, sve dok albanski separatistički pokret pomoću nereda, masovnih štrajkova i drugim oblicima destrukcije nije zapretio građanskim ratom. Nečuvena tortura nad Srbima na Kosovu izazvala je promenu vlasti u Srbiji i izbacila na vrh Slobodana Miloševića, koji se suprotstavio albanskom separatizmu, uspostavio mehanizme pravne zaštite svih građana i novim ustavom 1989. ujedinio Srbiju u jednu državu. Autonomne pokrajine su zadržale određene nadležnosti, dok su nacionalnim manjinama zagarantovana sva međunarodno priznata prava. Dobro večer. Ekipa emisije Život priča istražujući došla u posjed obavještajnih podataka koji su nastali pre 18 godina. U tim podacima doslovce je nacrtana sudbina Kosova i Metohije, onakva kakva je ona danas. Uključujući čak i cenu koja je bila predviđena da se plati onim zemljama koje priznaju nezavisno Kosovo. Sve te informacije je dostavljala osoba našoj zemlje pre 18 godina pod pseudonimom Atos. Kada smo, čitajući sve to, shvatili da je sudbina Kosova i Metohije mogla da bude drugačija, onda smo se zapitali ko je čovek koji je našu zemlju pre 18 godina upozoravao na sudbinu Kosova i Metohije kakva je ona danas. Gospodin Marjanović je nastavio svoj obavještajni rad. Tako je 12. juna 1998. godine izvestio Saveznu Republiku Jugoslaviju o strategiji Francuske, Nemačke i Amerike po pitanju Kosova i Metohije. Poslušajte informacije koje su stigle u našu zemlju pre 18 godina. Marsel je izneo Atosu da prema najnovijem kretanju stvari oko Kosova i Metohije Francuska obavještajna služba DST procenjuje da su Francuska i Nemačka sve bliže zajedničkoj opciji po kojoj bi trebalo ići na podelu Kosova i Metohije, na srpski i albanski deo, s tim što Albanci ne bi imali mogućnost da steknu potpunu nezavisnost i eventualno se ocepe, pripoje Albaniji i slično. Albanci bi po toj opciji imali status gotovo istovetno kao i Republika Srpska u Bosni i Hercegovini. Amerika i Velika Britanija, s druge strane, zagovaraju radikalniju podelu Kosova i Metohije. Po njima, Albanci bi trebalo da dobiju nezavisnost bez ograničenja, u smislu zabrane odcepljenja od Savezne Republike Jugoslavije. Uloga i obaveza Amerike bi s tim u vezi bila da ih zatim pripreme, organizaciono i vojno, za potpuno osamostaljivanje. Prema proceni Francuske obavještajne službe DST-a, Vašington planira da ovim poduhvatom inkasira između 1,8 i 2 milijarde američkih dolara. Izvor smatra da je krajnja namera Evrope, Francuske i Nemačke u prvom redu, ali i Amerike, da Albancima, u stvari njihovoj dijaspori sa Kosova i Metohije, iz Albanije i Makedonije, u narednih nekoliko godina isisaju ogroman kapital kojim raspolažu, od narkoposlova, šverca oružja, prostitucije i slično. I tako čitav taj kompleks neutrališu kao bezbedonosno i politički sve veći problem uopšte, kako u Evropi, tako i u Americi. Koliko su ljudi sa kojima ste vi sarađivali, koliko su ljudi u centrali državne bezbednosti, ljudi sa kojima ste vi direktno referisali, imali sluha za ovakve informacije? Jeste li vi imali do kraja sa kim da razgovarate? Jeste li imali saradnike pretpostavljene koji su prepoznavali važnost ovih informacija? Moj domen je da pošaljem informaciju, a stvari centrale i političkog vrha kako će da reaguje. Očekivao sam naravno mnogo seriozni pristup kad su ove stvari u pitanju, međutim nije me to uopšte nešto bitno pogađalo. Srbi, još od srednjeg veka, nikad nisu bili osvajači. Svi njihovi ratovi su odbrambeni i oslobodilački. Tako je i danas, a tako će biti i u buduće. Promene u političkom životu, uvođenje višepartijskog sistema i slobodnih izbora, uprkos stranačkim borbama i potresima koji obeležavaju jedno prelazno vreme, uprkos ekonomskoj krizi i neshvatanju sveta, najavljuju demokratski preobražaj i svestran društveni napredak. Rašković, Karadžić, Milošević vratiše duhovno jedinstvo srpskom narodu koji ne može opstajati izvan svoje istorije. Srpski narod nema prečeg zadatka danas nego da osjeti snagu svoga jedinstva. To je moguće samo ako se moralno otrijeznimo i duhovno obnovimo. Želim vam da ne proljevate krv,
Ja nisam za sukobe, ja nisam za ratove. Dosta je nama da ginemo. Neka srpska djeca postaju i atomisti, i sjajni kirurzi, izvanredni graditelji mostova. Neka žive kao što žive druga djeca Evrope i to će biti najveća pobjeda srpskog naroda. Hvala. Poslije duže vremena, a mogo bi reći i poslije dugog mraka, nešto se ipak događa za Srbima. Jer mi Srbi imamo neko prokletstvo života u sebi. Otkad smo god postali, otkad smo se uspostavili, stalno smo bili predmet nečije mržnje i nečijih sudara i udara. Nama je bilo lako kad su drugi prosipali mržnju prema nama, kad su drugi prema nama upućivali igle zla. Srpski narod je znao kako će se boriti, ali srpski narod je bio zadnjih 50 godina u jednoj posebnoj situaciji. Srpski narod je napao samoga sebe, srpski narod je bio zbunjen, srpski narod nije znao šta će i kuda će, srpski narod se u takvim situacijama ne snalazi, ali takva vremena prolaze. Istovremeno od 1990. i Srbi u Hrvatskoj, kojih ima oko 700.000, moraju da se bore za opstanak. Dolaskom na vlast šovinističke Hrvatske demokratske zajednice, koju predvodi preobraćeni komunist, bivši Titov general Franjo Tuđman, oživljava genocidni kontinuitet iz zločinačkog ustaškog perioda pre 50 godina. Hrvatska će nasilnom secesijom, podržana od nemačkih i austrijskih revanšista, izazvati krvavi građanski rat. Diskriminisani, izbačeni iz novog hrvatskog ustava, Srbi se bore za osnovna ljudska prava, a pre svega za pravo na samoopredeljenje. Oni ne pristaju da administrativne granice unutar Titove Jugoslavije postanu međunarodne, to jest da potpadnu pod vlast nove ustaške države Hrvatske i stvaraju svoju autonomnu teritoriju Krajine. Premijer Vlade Republike Srpske Krajine Milorad Buha. Cenjeni predsjedniče, uvaženo predsjedništvo, dame i gospodo, narodni poslanici Republike Srpske Krajine u progonstvu, dragi prijatelji, dragi gosti, dragi novinari, mi smo se borili, rekoše neki pojedinci ovdje poraženi. Nije srpski narod poražen. On je samo ponižen. On je prevaren. Ne može srpski narod biti poražen. Šta je bio cilj i interes globalista? Proterati sve srpsko i pravoslavno sa prostora današnje srpske Dalmacije, Like, Banije, Korduna i svih srpskih zemalja. Zemlja diše i miriše trava, tvoja duša znamo mi gdje spava. Nema noći niti jednog dana, da si sama i da nisi s nama. Pritisla te nevolja i tama, al znaj mila nikad nisi sama. Tvoju suzu brisali smo često, sve će proći, bit će sreći mjesto. Tvoja polja, tvoje šume, tvoje lice milo, dolazim ti zemljo moja, primi me u krilo. Ljepotice snažna moja, od junaka vilo, pjevat ćemo pjesme stare kao što je bilo. Tvoje rijeke, tvoje more i izvora bilo, dolazim ti zemljo moja, primi me u krilo. Ljepotice snažna moja, od junaka bilo, neka ti je srce snažno, veselo i čilo. Možda misliš da mi s tobom nismo, ovog trena šaljemo ti pismo. Ti ne brini, možeš biti srećna, naša ljubav za tebe je vječna.
tvoja djeca u dalekom svijetu, pjevaju ti ko ptice u letu. Gorski vuci iz rodnoga kraja drže stražu tvojih običaja. Tvoja polja, tvoje šume, tvoje lice milo, dolazim ti zemljo moja, primi me u krilo. Ljepotice snažna moja, od junaka bilo, pjevat ćemo pjesme stare kao što je bilo. Tvoje rijeke, tvoje more i izvora bilo, dolazim ti zemljo moja, primi me u krilo. Ljepotice snažna moja, od junaka bilo, neka ti je srce snažno, veselo i čilo. Oj, krajino mio. Oni su taj svoj naum u jednoj bici dobili. Rat izgubljen nije. Zašto rat nije izgubljen? Kada smo obnovili rad Matice Srpske u Dubrovniku, želja nam je bila, između ostalog, da sačuvamo srpstvo Dubrovnika, Dalmacije, Like, Banije, Korduna. Rekli smo da istinu moramo širiti. To nam je rekao i Goethe. Istinu moramo širiti zato što se šire zablude, zato što se šire laži. Mi smo na pretposlednjoj strani nekoliko knjiga Matice Srpske u Dubrovniku objavili pod naslovom Znameniti Srbi, Dalmacije, Like, Dubrovnika, Korduna, Banije, Slavonije, Srema i Baranje. Moramo čitati ta imena, moramo čitati, moramo se posjećati zato što Hrvatska i globalisti žele da nam otmu ono što je najčestitije, ono što je najmoralnije, ono što je inteligencija srpstva svih vremena, nam otimaju. Zbog toga moramo ponavljati, jer je to deo nas, to je deo naše istine i nema od čega da se plašimo. Ja ću pročitati ovdje ono što smo mi izabrali. Mi smo naši jedno 150-200 znamenitih književnika, pesnika, naučnih radnika, duhovnih radnika i tako dalje. Nisu mogli sve to, ali Matica Srpska u Dubrovniku živi i radi, ova skupština živi i radi, zajednički zadatak da to širimo. Ali ću samo najznačajnije. Ivan Gundulić, Marin Držić, Petar Preradović, Ivo Vojnović, Vladan Desnica, Ruđer Bošković, Valtazar Bogišić, Nikola Tesla, Milutin Milanković, Patrijarh Josip Rajačić i tako dalje i tako dalje. Ovdje ih je 56. To su veličine u svjetskim okvirima. Zar može narod koji ima takve veličine? Zar može biti poražen? Ne može. Uzeli su nam i njive i šive, i kuće i okućnice, i groblja, i crkve, i manastire, i mislili su da su rat dobili. Rat nije dobijen. Mi dalje živimo u duhovnom smislu, pa i u materijalnom smislu, fizičkom smislu, odlazimo tamo, to je naše vlasništvo i tako dalje. Agresija je ono što je odličje njihove politike. Ta agresija će nestati jednoga trenutka. Moramo svi zajednički da radimo na tome da tu agresiju, koja je bila pod tutorstvom NATO snaga i SAD-a i Evropske unije i svih globalista, jer je srpski narod toga trenutka ostao bez saveznika. Javit će se novi savezi i novi saveznici i vratit ćemo mi Republiku Srpsku Krajinu. Ratni požar se preneo i na Bosnu i Hercegovinu, gde su Srbi također ustali u odbranu svog opstanka i dostojanstva, ne pristajući na stvaranje islamske države u kojoj bi od konstitutivnog naroda postali nacionalna manjina. Republika Srpska obilježava Dan Republike i krsnu slavu svetog arhidžakona Stefana. Republika Srpska osnovana je 9. januara 1992. godine, kada je Skupština srpskog naroda u BiH usvojila deklaraciju o proglašenju Srpske republike BiH, čime je Republika Srpska postala subjekt prvo internog, a zatim i međunarodnog prava.
Prvi ustav Republika Srpska dobila je 28. februara 1992. godine, a ime u Republika Srpska zvanično je promijenjeno 12. avgusta 1992. godine. Međunarodno priznanje Republika Srpska dobila je 21. novembra 1995. godine, kada je potpisivanjem mirovnog sporazuma u američkoj vojnoj bazi Wright-Patterson u Dejtonu okončan 4-godišnji građanski rat u BiH i Republika Srpska priznata kao jedan od 2 državotvorna subjekta BiH. Dejtonskim sporazumom konačno je određeno da Republika Srpska obuhvata 49% teritorije BiH, dok je drugom entitetu, Federaciji BiH, pripalo 51%. Republika Srpska danas ima površinu od 25.053 km2, na kojoj, prema posljednjim zvaničnim procjenama, živi 1.471.529 stanovnika. Vratit ćemo se u svojevrsni vremeplov pa ćemo pogledati kako je to bilo 9. januara 1992. godine u Sarajevu. 1992. godine u hotelu Holiday Inn u Sarajevu održana je istorijska skupština srpskog naroda u BiH, na kojoj je donešena deklaracija o proglašenju države srpskog naroda u BiH. Skupština srpskog naroda se izjasnila za mirno razgraničenje sa muslimanima i Hrvatima. Doktor Radovan Karadžić, predsjednik Srpske demokratske stranke, je između ostalog rekao da očekuje i od ostalih naroda da formiraju svoje nacionalne skupštine i vlade. Poštovani gledaoci Vikom televizije, podsjetit ćemo vas na najznačajnije akcente i zaključke sa ove skupštine. Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini kao legitimni, slobodno i demokratski izabrani predstavnik i zaštitnik njegovih prava i interesa, ostvarujući njegovu plebiscitom izraženu volju i na njoj zasnovanu svoju odluku da se pristupi formiranju Republike Srpske Bosne i Hercegovine, na zasjedanju održanog 9. januara 1992. godine donosi deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Prvo, na područjima srpskih autonomnih regija i oblasti i drugih srpskih etničkih cjelina u Bosni i Hercegovini, uključujući područje na kojima je srpski narod ostao u manjini zbog genocida koji je nad njim izvršen u Drugom svjetskom ratu, a na osnovu plebiscita održanog 9. i 10. novembra 1991. godine, na kome se srpski narod izjasnio za ostanak u zajedničkoj državi Jugoslaviji, osniva se i proglašava Republika Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Republika se nalazi u sastavu Savezne države Jugoslavije kao njena federalna jedinica. Treće, teritorijalno razgraničenje sa političkim zajednicama drugih naroda Bosne i Hercegovine, kao i razrješavanje ostalih međusobnih prava i obaveza, izvršit će se mirnim putem i dogovorno, uz uvažavanje etničkih, istorijskih, pravnih, kulturnih, ekonomskih, geografskih, komunikacijskih i drugih bitnih kriterija i uz poštovanje principa i pravila međunarodnog prava. Do izbora i konstituisanja njihovih organa i institucija koji će biti ustanovljeni Ustavom Republike, funkcije državnih organa i u Republici obavljat će sadašnja Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i Ministarski savjet. Oni koji su tražili da Bosna i Hercegovina bude međunarodno priznata, moraju znati da još niko nikad nije stvorio državu u kojoj je trajno podjarmio srpski narod. A što se Jugoslavije tiče, odvoljenje, mi svoju volju imamo i možemo da je provedemo, imamo načina. Patriotski opredjeljeni i nacionalno osvješteni ljudi stavili su se u službu odbrane zajedničke otadžbine Jugoslavije, odupirući se agresiji, secesiji, ekonomskoj blokadi i političkim pritiscima. Ovo je ekipa Vikom televizije, nezavisno.
Tada su neki poslovni ljudi napuštali krizne ratne teritorije, a većina je stavila svoje resurse u službu svoga naroda i odbrane svoje otadžbine. Dame i gospodo, imam posebnu čast i zadovoljstvo da na osnovu odluke o proglašenju Ustava Srpske Republike Bosne i Hercegovine danas svečano i zvanično proglasim prvi Ustav srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Sve što smo radili i radimo smatramo da je u korist srpskoga i da nije protiv muslimanskoga i hrvatskoga naroda, rekao je Momčilo Krajišnik. Samo formiranje konfederalne Bosne i Hercegovine može garantovati određeni stepen mira na ovim prostorima. Ustav Srpske Republike Bosna i Hercegovina do sada nije proglašavan jer se je vjerovalo da će dogovor pod pokroviteljstvom Evropske zajednice dati rezultate. Nakon izjave Alije Izetbegovića da će sam glasati protiv dogovora i nakon vijesti iz Stranke demokratske akcije da će tražiti odustajanje od osnovnih principa dogovora i nakon masakra srpskih porodica u Bosanskom Brodu, rekao je Krajišnik, srpskom narodu u Bosni i Hercegovini ostalo je da proglasi ustav koji će važiti na teritorijama Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Inače, u slučaju da ipak bude dogovora tri naroda, Srbi su spremni korigovati vlastiti ustav, rečeno je na današnjoj skupštini. Srpski narod je zbog toga prinuđen da brani svoju slobodu, suverenost, status konstitutivnog naroda, dostojanstvo i svoju budućnost. Mirovnim sporazumom koji su u novembru 1995. godine u Dejtonu parafirali, a zatim u decembru iste godine u Parizu potpisali Slobodan Milošević, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović, zvanično je okončan 3,5-godišnji rat u Bosni i Hercegovini. Svedoci i garanti opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kakav je zvaničan naziv Dejtonskog sporazuma, bili su lideri Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Nemačke, Velike Britanije i Rusije i predsjedavajući Evropske unije, španski premijer Felipe González. Dejtonski mirovni sporazum ima 11 aneksa koji pokrivaju vojne, političke i civilne aspekte sporazuma. Sporazum, odnosno aneks 4 koji se odnosi na ustav, uspostavio je Bosnu i Hercegovinu koja se sastoji od dva entiteta, Republike Srpske i Muslimansko-Hrvatske federacije, zvanično Federacija Bosne i Hercegovine. Sporazum je pored ostalog odredio međuentitetske granice i nadležnosti entiteta. Posljednjih godina međunarodni predstavnici i pojedine međunarodne institucije, kao i hrvatski i bošnjački političari, ali iz različitih razloga, ukazuju na potrebu revizije Dejtonskog sporazuma, prvenstveno na deo koji se odnosi na nadležnosti entiteta. Bošnjački političari smatraju da je Dejtonski sporazum prevaziđen, hrvatski da su njime oštećeni jer nemaju svoj zaseban entitet, a srpski da sporazum garantuje opstanak Republike Srpske. U Republici Srpskoj visoki predstavnik je počeo da negdje tamo krajem 2000. godine nameće zakone o sudu Bosne i Hercegovine koji je neustavan, koji nema ustavnu podlogu, koji nema nikakve veze sa Dejtonskim sporazumom. Dizanje optužnice na nivou BiH u federaciji protiv od predsjednika Republike Kuzmanovića pa 200 ljudi još koji su bili u nekim kriznim štabovima. Svaki Srbin će do posljednjeg biti optužen. Nema ni jednog. To je to što je rekao. Djeca vaše djece. Jeste. Srbi treba da nestanu kao indijanci. Pa što dođe srpsko rukovodstvo Srbije, pa i Bosne i Hercegovine u kojem je bio i srpski predstavnik, iziđe i ljubi se potpredsjedniku SAD Bajdenu, koji službeni stav ima izjavio da Srbiju treba pretvoriti u koncentracioni logor i pobiti. To poniženje, to prihvatanje podređene, submisivne uloge ne vodi ničemu. Koncept Savjeta za međunacionalne odnose dugoročni u SAD-u je rat niskog intenziteta. Uvijek treba stvoriti takve uslove da je u svakom trenutku moguće izazvati krvoproliće. Zašto bi Amerikanci dozvolili Evropi da ovdje napravi mir, pa onda su oni nepotrebni?
dejtonski papiri su napravljeni tako da uvijek može doći do rata. I onda je potencirano ono što proizvodi razlike. Pa kako su aranžirali, recimo u Republici, probude istočni deo protiv zapadnog, partiju protiv partije, pojedinca protiv... Samo se razlike potenciraju. Divide et impera. To je, nažalost. U to spada proizvodnja virtualnih nacija, veštačkih koje traje i sve to traje posljednjih 200 godina. I u toj drami se Srbi moraju snaći. To nigdje nema na svijetu. To sam ima u ovoj nakaradnoj zemlji koja se zove Bosna i Hercegovina i njenom pravosudnom sistemu. Neprihvatljivo je, šta god ko to rekao u Bosni i Hercegovini, to je za Republiku Srpsku neprihvatljivo da nam sude sudije muslimani. Svi smo ugroženi. Koji ovako pričamo, govorimo i ovako postupamo. Pa razume se i gospodin Dodik. Ja se nadam da gospodin Dodik, što je naravno meni nepoznat, ima dovoljno inputa, jer na tim vodećim mestima u Republici treba stotine različitih balansa. Znate, moderna politika je politika makijavelističkog operisanja sa raznim činjenicama. On mora nešto da govori sa muslimanima, sad se zovu Bošnjaci, što je u interesu Srba, a nešto da govori sa Hrvatima, što je opet u interesu Srba, bez obzira što to može biti u konfrontaciji i tako dalje. Ali to ne može raditi na transparentan način. Mora nešto da govori sa Srbijom, a da sačuva mir. Mora da dogovori sa Rusijom, a da ne ide protiv Zapada. Dakle, taj input mora biti jako veliki da bi se izbalansirano povukli određeni potez. To je jedno. Drugo, u politici važi stvar kao u prirodi. Postoji dobar potez. Ako ga povučeš rano, nije dobar, ako ga povučeš prekasno, opet ne. Mora da se poštuje tajming. Generalno problem srpskog naroda je ovde, što smo mi taoci američke politike. Evo, vežemo se za Rusiju malo više. Jeste slušali Velju Ilića? Da. Otvorio srce i kaže, došao je Kamerun Manter na vladu, američki ambasador Srbije, rekao, nećemo da vidimo ruski gas u Srbiji, ali to nije američki interes. Ja bi mu odmah, što kaže naš narod, nogu u zadnjicu. Rekao, ma nosi se bre tamo dakle si došao. Baš me briga što nije tvoj interes. Tu smo mi taoci. Znači, čitava politika Amerike prema Srbije građana na geopolitičkom sučeljavanju sa Rusijom, sprečavanju da Rusija obnovi svoje prisustvo na Balkanu, ona to radi sada najviše preko energenata. I taj prvi geopolitički poraz koji su Amerikanci doživjeli od raspada Sovjetskog saveza je vezan za jačanje energetskog ruskog prisustva ovde. Znači, Rusi sada ne idu sa vojskom, ne idu sa bazama. Oni idu sa parama, sa investicijama, sa energentima i sa energetskim koridorima. A Dodikovim stezama govora mržnje ubrzo su krenuli i pojedini mediji. Poruka najblaže rečeno uvredljivoga sadržaja došla je od medija. Ukoliko želite da mi pročitamo i objavimo ono što nam pišete, morate ekstenziju BA na kraju e-mail adrese promijeniti. Kada dobijemo mailove iz drugih država koji imaju na kraju BA, ne možemo, nažalost, da ih pročitamo. Podsjetimo, ekstenzija ili domena BA je službena oznaka države. Ovaj mail je poslan na stotinjak adresa, a šalje ga Banjalučka televizija Vikom. Ona se inače emituje i na satelitu. Vlasnik je Vinko Perić. Prvi tren se činilo da se radi o nekom tehničkom problemu, međutim uskoro je bilo jasno da se radi o jednoj političkoj poruci, jer tehnički nije moguće da se e-mailovi poslani sa ekstenzije BA, sa službene domene Bosne i Hercegovine, ne mogu otvoriti. U nastavku maila Vinko Perić u CIK, RAK i Sud Bosne i Hercegovine naziva udruženim zločinačkim bošnjačko-bosanskim terorističkim organizacijama. Ko je Vinko Perić? Na njegovoj televiziji emitovan je i ovaj spot. U spotu je i sam Perić, vidi se i s kim. Mi smo puno učinili da svijet prizna pravo naše na državu. Sada se već sve više govori o pravu na suverenost i o pravu na ujedinjenje. Očekujemo da je naredna godina definitivnog uspjeha srpskog nacionalnog programa, oslobađanje i ujedinjenja svih srpskih država. Zbog ovog spota RAK je ovu TV kuću kaznio sa 20.000 maraka. Prije toga bili su kažnjeni sa 200, 400 pa 2.000 maraka zbog nepoštivanja izborne šutnje te obaveza iz autorskih prava. Pre više stoljeća Srba je bilo koliko i Engleza. Svi istoričari, dakle ne mislim ja ni na srpske ni ruske, nego pre svega na zapadne, kad opisuju Balkan, svi ti prostori od Dalmacije, Krajine, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i tako dalje, svi se opisuju kao srpski prostori.
već 200 godina jedini genocid koji se vrši se genocid nad srpskim narodom, jer nema više. Apsolutno je Krajina, Dalmacija, Ostrva, Slavonija, Bosna i Hercegovina bila je većinska srpska i taj genocid se stalno ponavlja. Organizovano, dakle kulturno, politički i vojno. I mi smo došli u današnju situaciju da je sve to zgurano sa zapada prema istoku. Republika Srpska je ostatak teritorije u kojem živi ostatak zaklanog srpskog naroda. Ostatak naroda nad kojim je izvršen genocid. Pa genocid podrazumeva da se jedna sila vrši destrukciju određene etničke grupe radi trajnog razaranja. Znači, ubija se i punoletno, i staro, i žensko, i dete, i tako da radi nestanka. A pošto su, recimo, kako je to teklo u tom čuvenom Hagu. A pošto je evidentno dokazano da su pušteni žene, deca i tako dalje, onda su u Haškom tribunalu pozvali šta je to baza genocida? Pozvali su neku kao antropologa koja je istumačila da muslimanske žene, kad im se ubiju muževi, neće više da rađaju decu. Pa je onda to po posljedicama genocida. I iz toga je zaključeno da je u slučaju Krstić da je reč o genocidnoj akciji. Pa onda je ta presuda Krstiću iz Haškog tribunala prenesena u onaj međunarodni sud i nije raspravljana. Ne govorim da nema zločina, ali očigledno i taj zločin, kada se dođe jednog dana istine, bit će belodano da je organizovano od američkih, francuskih obavještajnih službi, jer im je trebala argumentacija, kao što je Clinton rekao, ali daj 5000 mrtvi, pa ćeš imati NATO intervenciju. Radio Glas Rusije. Говорит Москва. Dobroveče iz Moskve, u ime srpske redakcije Glasa Rusije žele vam Stanko Kovačević i Ksenija Tošić. U ovom dnevniku dosta pažnje posvetili smo punoletstvu Republike Srpske. Što se tiče Republike Srpske, ovo je prava prilika da sumiramo utiske. Krajem oktobra kolega Timur Blohin i ja bili smo u Banja Luci. Balkan. Pogled iz Moskve. Bosna i Hercegovina. Država na infuziji. Srbi, Hrvati, Bošnjaci. Pravoslavlje, katolicizam i islam. 3 naroda i 3 vere pod jedinstvenom zastavom u bojama Evropske unije i Ujedinjenih nacija. To je balkanska država Bosna i Hercegovina. Ali zašto je onda, kao što kažu diplomati, bosansko regulisanje i danas aktuelno pitanje svetske politike? Naše kolege Ksenija Tošić i Timur Blohin pokušale su da razjasne ovo pitanje na licu mesta. Građanski rat koji se nadovezao na rat sa stranim osvajačima, ogorčenost sa kojom su vođena borbena dejstva i teror ostavili su duboki trag u narodima Bosne i Hercegovine, gde su i kroz 50 godina mnogi pamtili ko je, iz kakve porodice, koga ubio. To je fragment iz knjige ruskog istraživača Aleksandra Jonova, posvećen događajima 40. godina prošlog veka. Ovdje je 90-ih ponovo vođen građanski rat koji je po različitim ocenama odneo oko 100.000 života. Ali nema sloge između strana. Neki smatraju da je režim u zemlji okupacioni i sanjaju o nezavisnosti, a neki o stvaranju unitarne države sa muslimanskim jezgrom. Kroz 40 minuta informacije o vašem dolasku će biti u kancelariji NATO-a, primetio je sagovornik naših kolega, Saša, pošto su Timur i Ksenija prešli preko bosanske granice na putu u glavni grad Republike Srpske. Ovdje je mnogima svojstveno uverenje u stalnu nevidljivu prisutnost svetskih sila. Ima u ostalom i vidljive prisutnosti u vidu visokog predstavnika svetske zajednice,
ovlašćenog da ukida bilo koje odluke dva entiteta, ali iz nekih razloga znatno češće on to čini u pogledu Republike Srpske. Pred našim mikrofonom je političar Slobodan Nagradić. Pa on je zvanično tumač civilnog dijela Dejtonskog sporazuma, ali od tog tumača on je prešao put koji prilaze mediji informisanja. Mediji kad prevede tu riječ na južnoslovenski jezik znači sredstvo ili posrednik. Umjesto sredstva mediji postali subjekt. Tako je i visoki predstavnik od tumača postao autor, subjekt. Znate kako počinje prva rečenica svakog akta visokog predstavnika? Počinje kao što su počinjali carski ili kraljevski ukaz. U prvom licu množini. Mi, visoki predstavnik, donosimo odluku to i tako dalje. I sve radi dobra podanika, radi dobra građana i tako dalje. Interesantni su odnosi između Republike Srpske i Republike Srbije na običnom ljudskom nivou. Mi smo jedan narod, to će reći sigurno svaki Srbin u Bosni i Hercegovini. Jedan od naših sagovornika tvrdi da ne poznaje Srbe u Republici Srpskoj koji bi voleli Bosnu. Za koga ste navijali u okviru kvalifikacionog turnira za svetsko prvenstvo u fudbalu? Pitali su naše kolege grupu muškaraca u kafani. Za Srbiju! Fudbal i fudbal, a najproširenija karakteristika Bosne i Hercegovine iz usta Srba koji tamo žive je sljedeća: veštačka država. Govori novinar Predrag Knežić. Kako bi nazvao državu? U kojoj je strana vojska, strana policija, strani predsjednik, stranac predsjednik Ustavnog suda, stranac glavni tužilac, stranac direktor Centralne banke. Odvojiti se je najčešći glagol. Medijski magnat Vinko Perić, lider Napredne stranke, kaže da sva elektronska pisma kojima stižu sa nacionalnog domena Bosne i Hercegovine BA šalje natrag ne pročitavši ih. U istoj zgradi gdje se nalazi restoran Moskva, koji još nije otvoren, Perić nam pokazuje radnu sobu buduće alternativne vlade samostalne Republike Srpske, u kojoj se našlo mesto ministra odbrane za jednog od ruskih ultradesničara. Moje mišljenje da 90% građana Republike Srpske želi referendum i da upotrebi opet tu njihovu demokratiju, da iskaže svoje mišljenje, a to je da želi samostalnu Republiku Srpsku, da se odvoji od Bosne i Hercegovine. Mnogi ne smiju ni da pričaju, da kažu i normalno da nam ovi ne dozvoljavaju stranci. On kaže ne možete imati referendum, a ne kaže zašto, zbog čega? Da se razumijemo. Bosna i Hercegovina mogla da se izdvoji iz Jugoslavije, Kosovo može, mi ne možemo. Zašto? Međutim, odnosi između Republike Srpske i Republike Srbije na političkom nivou su komplikovaniji. Ali o sticanju nezavisnosti upotrebom sile niko ne govori, bar ne javno. Reč je isključivo o demokratskim metodama. Čak je smišljen termin demokratski razvod. Iza njega su zainteresovani ne samo Srbije. Naš sagovornik Branimir je 90. godina živeo u nekadašnjoj Republici Srpskoj Krajini, iz koje je 95. nakon operacije Oluja bilo proterano više od 200.000 Srba. Branimir ovako karakteriše savremenu Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je to neodrživo stanje. Realno gledajući neodrživo stanje, prvenstveno što je država Bosna i Hercegovina sastavljena od 3 nacije, u kojoj su sad realno gledajući 2 favorizovane na uštrb Hrvata. Ja inače sam Srbin i dosta sam stradao od Hrvata u drugom ratu, ali apsolutno podržavam ideju i činjenicu da treba njima dati njihov entitet. I tek tad će stvari doći na svoje i narod se polako smirivati. Mislim da u bivšoj Jugoslaviji nikad ti međunacionalni odnosi nisu bili fantastično ili sasvim uređeni. Uvijek je bilo trzavica, uvijek je bilo razlika i to je uvijek bila jedna bomba koja je trebala samo dobar fitilj ili da kažem upaljač pa da pukne, a upaljač je bila Amerika i njihov interes na Balkanu koji nikad neće prestati da budu zanimljivi i uvijek će pokušavati na neki način da imaju svoju prevagu kako u političkom, tako u ekonomskom smislu ovdje na Balkanu. Vredna je pažnje činjenica da Zapad svim sredstvima, recimo promjenom državnog ustava, pokušava da očuva teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Srbin Miša, koji je odlučio da porazgovara sa našim kolegama na ruskom, kaže tim povodom sljedeće. Oni prosto хотят svojim silam
Oni žele da očuvaju zemlju pošto su počinili gluposti na Kosovu, jer onda neće imati problema, a ne zato što će nama biti dobro. Evo što kaže Branimir. Sama ta pomisao da ste imali jedne vojske koje su međusobno 5 godina ratovali, da 2 godine nakon završetka rata vi imate vojsku sastavljenu od tih vojski koje su se praktično ubijale međusobno. To isto kao da povuče se paralelu i zamislite na primjer da su Rusi i Njemci napravili 47. godine zajedničku vojsku. Znači nema veze s mozgom, apsolutno nikako. Upravo je naš saputnik Saša, kao i mnogi drugi, ratovao 90-ih. Ovo je ozbiljan, razborit muškarac koji malo podsjeća na lirika, ipak kaže da je trebalo uložiti izvesne napore da se posle svega doživljenog pređe na sunčanu stranu života. Treba ispiti čašu žuči da se ispije čaša meda, smatra Saša. Nažalost, svi mi znamo da rukujemo oružjem, govori njegov mlađi brat koji nosi već sasvim rusko ime, Vanja. Za vrijeme rata bio je mlad. U borbenim dejstvima učestvovali su ostali članovi njegove porodice, brat, otac i majka. Kad su bili, na primjer, 93. godina, moj otac je bio komandant sanitetske brigade i baza je bila u kasarni Vrbasu ovdje i sa Mi-8 ruskim helikopterama su dopremani ranjenici sa svih strana ratišta. 2 stoje u vazduhu, a 3 se istovara. Znači, toliko je znalo biti okršajan da su ranjenici stizali ko u onom filmu za oslobođenje Stalingrada. NATO snage su u više navrata bombardovale srpske položaje za vreme Bosanskog rata, recimo Goražde, grad koji je danas u sastavu Federacije Bosne i Hercegovine. U njemu uzgred postoji ulica Džohara Dudajeva, glavnog čečenskog separatiste. Operacija koju je NATO izveo pred kraj rata nosila je naziv Namerna sila. Inače, za čuđenje, bogata fantazija pronalazača ovih naziva. Do Milosrdnog anđela, bombardovanje Jugoslavije u kojem je poginulo više od 2000 osoba, došlo je svega 4 godine kasnije. Dakle, nema sloge između naroda, ali nema ni nepremostivog jaza. Evo što kaže Vanja. Pa imam prijatelja muslimana koji ovdje je živio i tokom rata i njegov otac je bio ovdje u srpskoj vojsci. Lično nemam ja netrpeljivost u globalu prema, na primjer, muslimanskom narodu. Imam netrpeljivost prema ekstremnim nacionalistama. Uzgred o radikalnim raspoloženjima. Kod muslimanskih ekstremista pisma sa pretnjama na račun rukovodstva Republike Srpske već su postala bonton. Upravo kada smo bili u Banja Luci, neki Allahovi ratnici obećali su da će poslati premijera Milorada Dodika na onaj svet. Treba reći da je nepoželjni premijer politički nekorektan do šarma. Evo fragmenta iz njegovog intervjua 2008. godine. Ja čak imam i scenariju da sutra kaže Lajčak, kaže, evo pritisla me Amerika, pritisla me Britanija, mora da te smijenim. Ja pitao kako, šta? A šta bi ja? Ja bi došao naravno na svoj posao, oni bi vjerovatno istirali neke tenkove tu stali pred vlata i naravno ja pozvao vladu, 100 metara dalje održao sjednicu vlade i proglasio visoku predstavnika nepoželjnom osobom, neprihvatljivom, organizovao skupštinu tamo gdje ima većinu i proglasio sve zakone u Bosni i Hercegovini nevažećim u Republike Srpskoj. A onda bi organizovao nevladinu organizaciju čiji bi ja predsjednik bio i poveo Republiku Srpsku samostalnost. Eto šta bi ja uradio. Pa zar nema radikala i među srpskim stanovnicima? I razumijem razlog zašto su oni ekstremni, zbog toga svega što je to bilo. Ali najbolje je bilo da sarađujemo, ali ipak da razgraničimo i politički, i teritorijalno, i po zavisnošću šta je čije, a šta nije. Medijski magnat Vinko Perić prepričava svoj razgovor sa jednim poznanikom muslimanom. Onda ja njih obično ovako pitam, pa dobro, aj ti me rec moj prijatelju, imaš li ti brat? Kaže ima. A jel ti živiš u svojoj kući, a brat u svojoj kući? Kaže jest. Jeste li vi živjeli zajedno u očevoj kući? Pa kaže jesmo nekada. Pa šta onda hoćeš? Hoću mi svoju kuću, imaš ti svoju kuću, pa ajde opet ko braća da živim. Ako možete da razgovarate sa nekim ko je fin, kulturan i kako treba. Međutim, imate ekstremiste, imate zadojeni svakakvi. Rat je kriv za porast nacionalizma, kaže Miša. Učinio je svoje. Kada sam imao 30 godina nisam znao ko je Srbin a ko Hrvat. O tome niko nije govorio. Uz to rat je napravio od Srba genocidni narod. Tačnije rečeno, zapadni mediji su ga napravili. Ja sam svima dobar bio, dok sam s njima vino pio. Sada kada propadam, nikom se ne dopadam. Oni su 1992. objavljivali članke o organizaciji koncentracionih logora od strane Srba,
A kroz neko vreme ispostavilo se da su ajkule pera koristile slike bodljikave žice oko novinara, dok su ljudi mogli slobodno da napuštaju logor, te je vlada Republike Srpske čuvala muslimanski izbeglice u tom logoru od napada nacionalista. Još jedan čuveni događaj vezan je za muslimanku, navodno žrtvu srpskih siledžija, koja je, pošto je stekla pravo na azil u Švajcarskoj, rodila tamo tamnoputu devojčicu. Michele Altamura, osnivač nevladine organizacije Etleboro, tokom 90-ih pratio je situaciju na Balkanu na licu mesta. Altamura na sljedeći način karakteriše to kako su Srbi predstavljeni na zapadu. Farsa, pozorište i međunarodni lobi. Ho visto come vengono prodotte le notizie e come si creano. Video sam kako se stvaraju vesti i kako se izmišljaju vesti. Unutar ovih medija, kao što je na primjer CNN, postoje određene strukture povezane sa Ministarstvom odbrane. Većina zaposlenih novinara čak ni ne zna za njih. Upravo te strukture i stvaraju potrebnu sliku. Kao što su recimo prema zamisli Bernara Kušnera sabirni logori za izbeglice izdavani za koncentracione. Srbi nisu mogli da kontrolišu ono o čemu se na zapadu govorilo. To je bio svojevrsni televizijski rat zakazan za 8 sati uveče. Njegov cilj bio je da privuče TV gledaoce da u isto vreme prate nastavak filma u više epizoda. Iako je, kao što je Bajega tvrdio u jednoj pesmi, Balkan mirisni cvet, totalno nerazumljiv za ceo svet, bilo bi po nama naivno smatrati da je Bosna i Hercegovina samo balkanski problem. Jer suprotnost između dva principa međunarodnog prava, prava na samoopredeljenje i principa teritorijalne celovitosti, još niko nije izgledio i ono važi širom sveta. U situaciji sa Bosnom i Hercegovinom treba da se kreće ne putem ujedinjavanja, već putem učvršćivanja federativnih osnova. Zar u Evropskoj uniji nema zemalja sa federativnim uređenjem, rekla je istoričar balkanista Jelena Guskova u jednom intervjuu. Možda poštovana naučnica nije to ni htela, ali njen najnoviji predlog može se smatrati za retoričko pitanje. Uostalom može se posmatrati i kao upozorenje. Na kraju krajeva to može da zvuči donekle vispreno, ali samo ne tada kada se to čuje iz usta recimo našeg sagovornika Željka koji je svojim očima video rat. Jedno poginulo dijete, jednoj majci, bez obzira koje nacije, ne može nadoknaditi 100 godina mira i blagostanja. Radio Glas Rusije. Говорит Moskva. Glas Rusije, punoletstvu Republike Srpske. Želim sve najbolje. Ja i dalje ne reagujem, jer sam vjerovatno nedovoljno obrazovan da razumijem tu njihovu istinu, demokratiju i pravdu. Ili biće da sam se možda malo i uplašio. Ali se pitam zašto intelektualci, mislioci i drugi ljudi ćute. Zatim su došli lično po mene. Ja sam se osvrtao, okretao, tražio bilo čiju slamku pomoći, ali nema nikoga da se zauzme za mene, da se pobuni i reaguje, te da mi pomogne. Ostao sam samo ja i volja ovog medija da mi omogući da se bar ispovjedim o onome što mi oni lično rade, jer je mečka izgleda zaigrala i pred mojom kućom. Tek tada sam shvatio da ne treba ćutati i kako je demokratija prava stvar. Pa će verovatno nastaviti da i vas usrećuje. Oprosti im, oče, jer ne znaju šta rade. Po mome uverenju, ono što mi doživljavamo u ovom trenutku jeste buđenje. Moramo jednog dana da kažemo, hoćemo li dalje da nastavimo da tako bude ili nećemo da nastavimo. Prema tome, ja predlažem da kažemo da nećemo da nastavimo. Ovo se mora zaustaviti. Ne može se više zakonima Bosne i Hercegovine. Kako vidite budućnost Republike Srpske i život na ovom prostoru? Treba će nam borba za nju, ali mislim da ima svoju budućnost. A onda su Srbi navikli da i drugi podele razne države i sad je za nas Srbija neka druga država. Srpsko nacionalno pitanje je jedinstveno pitanje. I samo tako možemo doći do rješenja. Šta ima loše u tome što mi tražimo integraciju sa Srbijom? Ne znam šta je tu zlokobno, zločudno. Ja mislim da pred nama ima dosta teških dana i teških vremena i iskušenja, ali u ovom trenutku, verovao mi neko ili ne,
u pogledu budućnosti Republike Srpske, veći sam optimista od perioda kad sam ja bio predsjednik Republike. Vezano za perspektive Republike Srpske i srpskog naroda. Kratka poruka. Srbi, budite Srbi. Mi druge narode ne mrzimo. Mi drugim narodima želimo isto što i sebi. Hrišćansko-srpsko rodoljublje je svetlo i čestito rodoljublje, puno trpeljivosti i oproštaja. Ali ne smemo da budemo mazohisti koji se nekom izvinjavaju zato što su Srbi. Pa to nećete da doživite. Nećete. Niko od onih koji misle da ćemo se mi izvinjavati što smo Srbi, to neće dočekati. Izvinjavat će im se samo plahi i lakomi, koji će se isturčiti kao što su se i nekad turčili, za ovo ili za ono. A što se neće u lance vezati, što na vjeru pravu ne pohuli, to će uvek naći neki zbeg u kome će čuvati junački amanet, divno ime i svetu slobodu. Prisustvujemo istorijskom događaju. Srpski narod je od 6. juna 2019. godine proglašen za srpsku naciju u manastiru Žiči kao centru samostalne srpske crkve, koji su ktitori Sveti Sava i Stefan Prvovenčani namenili krunidbenom mestu budućih kraljeva, ali i sabornom hramu srpskog naroda. Jer oni sada da predsjedete i preko nas. Carstvo, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Republika Srpska ima viziju i plan za budućnost. Na putu razvoja i budućnosti Republika Srpska ima prijatelje i više od prijatelja. Naš gost večeras je predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić. Mile sestre, draga braćo, Hristos se rodi. 25 godina Srbi se bore za Republiku Srpsku. Oružjem dok su bili napadani, politikom, mudrim vođenjem, kad se ta neprijateljska bitka pretvorila u prikriveniji način napada. Smeta Republika Srpska. Smeta Stefan Prvomučenik. Smetaju stradaoci u Republici Srpskoj, oni koji su dali život, oni koji su ostali invalidi, oni koji su ostali bez nekog svog, smetaju zato što Republika Srpska podsjeća svojim postojenjem da ima Srba u Bosni i Hercegovini, da plan da nestanu iz Bosne i Hercegovine nije uspeo, da ima specijalne odnose sa Srbijom i da to nikada nijedan vek, nijedan milenijum, nijedan čovek, nijedna zver neće uspeti da prekine. 25 godina, kroz 25 sedeće ovde drugi ljudi, samo neka imaju istu ljubav u srcu, samo neka imaju isto osjećanje. Kako je i zašto nastala Republika Srpska? Zato što su drugi hteli da razbiju Jugoslaviju. Kad bi mi pravili Republiku Srpsku da nije
došlo do razbijanja srpskog naroda. E sad kad je stvorena i kad je ni u Dejtonu niko ništa nije mogao, sad je naša sveta dužnost da opstane, da raste, da se razvija. I mi ne mrzimo nikoga. A oni mrze našeg sveca. A oni se usuđuju da odlučuju koji ćemo dan da slavimo. Nije to borba protiv dana, to je borba protiv slavlja. Valjda bi da nam zabrane da slavimo. Šta mi slavimo? Ono malo što Srbi uvek slave, to što smo preživjeli, to što nam nisu mogli da učine kao u Hrvatskoj ili kao i na Kosovu i Metohiji. Jači ste bili, uporniji, svesniji svog cilja. Ta upornost najlepše se oslikava kod Stefana prvomučenika, kod onog pred kojim se otvorilo nebo i dalo mu znak da ne postoje muke koje ne može da izdrži. Tako i ja vas gledam, mile moje sestre i draga moja braća. Dok ima Republike Srpske, ima i Srbije. Možda bi bilo prirodnije da kažem dok ima Srbije, ima i Republike Srpske. Ali ja znam da je vaš ulog, vaša mera mnogo veća. Zato vam čestitam na svemu što ste uradili. Čestitam na referendumu. Koji to majčin sin kaže narodu da kad donese odluku na referendumu da je ne treba poštovati? Pa možda bi engleska kraljica volila da nisu izglasali da izađu iz Evropske unije. Možda bi svi u Briselu. Ali taj narod poštuju, njegov referendum poštuju. A ovaj naš srpski narod nema pravo na referendum. Ovo je drugi referendum u Republici Srpskoj. Pa smo imali referendum na Kosovu i Metohiji. Pa smo mi u Srbiji imali referendum. Nikad nam to niko nije previše vrednovao, jer smo mi bili slabi da to vrednujemo. Danas vrednujemo. Danas znamo snagu Republike Srpske. Danas joj niko ne može ništa. Imate poruku. Ja predstavljam građane Srbije. Sa mnom su i ministri u vladi Srbije. Svi koji nešto o nečemu u Srbiji odlučuju danas, svi žele da samo produbimo, da samo pojačamo naše specijalne veze. I one naše najintimnije i najsakrivenije želje i ideje, o njima moj brat Mile govori otvoreno, a ja nekako razmišljam da možda može i kao zmija uz drvo da se čovjek popne. Meni je drago što sam sve to vreme dolazio u Republiku Srpsku. Meni je drago što sam svedok, i ako vam bude trebao svedok na nekom međunarodnom sudu na koji će da vas pozovu da branite Republiku Srpsku, uzdajte se u moje svedočenje. Koliko god da budem star, ja ću da dođem, da vam poželim mnogo sreće, mnogo uspeha, neka raste, nek se razvija, neka živi Republika Srpska i u veoma tesnoj zajednici sa sestrom, bratom, majkom, ocem, Srbijom, a vi nazovite kako hoćete. Dobrodošli na 24. svečanu akademiju povodom Dana Republike Srpske i krsne slave svetog arhiđakona i prvomučenika Stefana. Molim predsjednika Vlade Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da nam se obrati. Došao sam u Banja Luku zajedno sa brojnim ministrima iz Vlade Srbije sa namerom da ukažemo poštovanje i pružimo iskrenu podršku Republici Srpskoj i njenim građanima. Podrškom koju pružamo Srpskoj ponosimo se taman onoliko koliko se time ponose svi građani Republike Srbije. Pravo da volimo svoj narod niko nije i neće moći da nam zabrani. Ni danas, ni sutra, niti bilo kada. Baš kao što nikada više političari iz Srbije i Srpske neće moći i neće smeti da podižu barijere između nas
da nas dele, svađaju i udaljuju jedne od drugih. I kada pomislite da ste usamljeni, vi građani Republike Srpske, znajte da niste. Srbija je uvek tu, a njena obaveza i ljudski i pravno, onako kako je to Dejton propisao, jeste da čuva i štiti Republiku Srpsku. I niko ne može i neće moći da ukine Republiku Srpsku bilo kakvim političkim dekretima, jer srpska dekretima nije ni stvarana, stvorio je narod Republike Srpske. Srećan vam dan Republike Srpske i srećnu budućnost vam želim. Uspešnu, bogatu i zajedničku. I budite brzi i vredni u tome. Živela Republika Srpska, živela Srbija. O našoj sadašnjosti i o viziji budućnosti naše zemlje govorit će nam danas predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik. Dragi prijatelji, dame i gospodo, braćo i sestre, iza nas je 25 godina velikih, naših, jedinstvenih godina ponovnog stradanja, uzdisanja, uspjeha, ponosa. Naš okvir i naš državno-pravni okvir za formiranje Republike Srpske je svježe pamćenje na stradanja koja je narod imao u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Jame, koncentracioni logori, progoni, uništenja i stradanja. Rane iz tih teških, strašnih ratova nisu se ni zacijelile da mu se istorija ponovi. I zato je Republika Srpska tu, da nam se ne bi ponovila istorija Jasenovca, jama i drugih stradanja. I dok sam slušao predsjednika gospodina Nikolića, kada je govorio o onom dijelu o našim specijalnim vezama, meni samo jedna misao bila u glavi, a to je da naš san bude još specijalnije veze između Srbije i Republike Srpske i našeg naroda i s jedne i s druge strane Drine. Republika Srpska je ideja slobode srpskog naroda kroz vjekove, ideja koja je uvijek u sebi smatrala i uvijek podrazumijevala jednu stvar, a to je da Srbi imaju svoju državu. Nema slobode bez države. I to su Srbi naučili kroz istoriju i veoma dobro zapamtili. Naša borba za slobodu nikada nije bila borba da drugi budu neslobodni. I uvijek smo im u različitim istorijskim periodima podarili slobode koji su oni kasnije upotrebljavali i željeli našu neslobodu. Ono što smo gledali kroz Aliju Izetbegović i ono što on nudio bilo je nesumnjivo poziv na ono što danas možemo da vidimo u Siriji kroz izgradnju islamske države, a to je zemlja koju treba da osvoje tada muslimani, pretvore naravno i uvedu šerijat koji danas vidite kako se primjenjuje na prostoru islamske države i čitav svijet zabavlja s time. Kada smo čitali islamsku deklaraciju Alije Izetbegovića, bilo je dovoljno kao program, politički program muslimana toga vremena u Bosni i Hercegovini, bilo je sasvim dovoljno da se formira Republika Srpska i brani srpski narod. I danas to vrijeme i pokazuje. Srbi su prihvatili Dejtonski mirovni sporazum, u njega smo unijeli svoju teritoriju, svoju suverenost. Bosna i Hercegovina je sastavljena, ona nije nosioc izvorne suvereniteta, nego su to nosioci entiteti. Od ideje slobode, od ideje Republike Srpske ne možemo i nećemo odustati, jer to znači da nas tamo neće ni biti. Zato moramo da ostanemo uporni u tome. Republika koja je na ovim prostorima bivše Jugoslavije pokazala svoju sposobnost je bila spremna i sposobna da ovim godinama gradi svoje prijateljstvo i sa drugima. Veliko prijateljstvo i razumijevanje velikog ruskog naroda i ruske države nam pomaže i daje nam snagu da možemo da iznesemo mnoge izazove koji su nam pred nama. Samo zahvaljujući intervenciji Rusije kroz Savet bezbednosti nismo dobili odluke koje bi poništile
Republiku Srpsku i zato sam zahvalan ruskoj državi i ruskom narodu. Svakako i mnogi drugi prijatelji. Iznad svega želim da istaknem našu dobru saradnju sa Republikom Srbijom, koja je naš emotivni, politički i ekonomski oslonac. Za nas u Srpskoj važna je orijentacija Srbije koja ne želi da ugrožava ničije interese, a o interesima Srpske brine se sa posebnom pažnjom. Na tom odnosu smo izuzetno zahvalni. Mi smo okrenuti Srbiji. Republika Srpska voli Srbiju. Ja volim Republiku Srpsku i Srbiju. Ja ne volim Sarajevo. Danas slavimo naš način života, naš jezik, našu kulturu, našu vjeru, našu krsnu slavu. Okupljamo se, saborujemo i pokazujemo cijelom svijetu da smo jedinstveni u tom. Ponos i jedinstvo su naše ključne riječi i prije 25 godina i danas. Prije 25 godina na ovaj sveti praznik koji je posvećen arhidžakonu, prvom mučeniku Stefanu, stvorena je Republika Srpska najslučajno. Ovo je treći dan kada slavimo rađanje Hrista. I baš tada se je rodila Republika Srpska. I danas slavimo ovu Republiku da pokažemo sebi i drugima da smo slobodni ljudi koji svojom voljom obilježavaju najvažnije datume iz istorije, jer onaj koji to ne čini, onda nema ni istorija, to znači da nije ni postojao. Za naš narod u Republici Srpskoj nema važnijeg datuma od 9. januara. Referendum o danu Republike koji smo proveli u septembru prošle godine ovjerio je, osnažio ovaj datum i pred sadašnjim, ali i budućim generacijama jednostavno to stavio kao ultimatum. Mi jesmo mala republika, ali Srbi nisu mali narod, Srbi su veliki narod. I ovaj dan je dokaz da ništa nije nemoguće ako to jedan narod želi, ne ugrožavajući opet, i uvijek smo ponosni na tom, bilo koga drugoga. Generacije koje dolaze nas neće pitati kako to da nismo vidjeli. Prvo, s pravom će nas pitati zašto ništa nismo učinili. Nedavni izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, nedavni referendum u Velikoj Britaniji promijenio je konfiguraciju političkog života i političkih odnosa. Opredjeljenje da Velika Britanija izađe iz Europske unije nije samo pitanje kolokvijalnog karaktera. To mijenja suštinu i same te zajednice. Mislim da je vrijeme da se na pravi način modelira i naš pristup i samim procesima europskih integracija. I želim da proglasim da Republika Srpska mora da izgradi svoje nastojanje, da izgradi svoju potpunu vojnu neutralnost i bude vezana isključivo za Srbiju i njene orijentacije na tom planu. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, svojim blagoslovom daje duhovnu dimenziju svakom srpskom okupljanju i usmerava nas na put bratske ljubavi i sabornosti. Vaša svetosti, molimo vas za blagoslov i ovom našem lijepom skupu. Izvolite. Pozdravljam najviše predstavnike Republike Srbije i najviše predstavnike sa svojim predsjednicima Republike Srpske. Ovo je veliki i značajan dan ne samo za Republiku Srpsku, nego za Srbe i Srbiju. Dan kada se sećamo važnog datuma, kada je postala, a nadamo se Božjoj pomoći i opstala Republika Srpska, dan kada je svoje postojanje zasnovala na zakonu, na ustavu, ono što je istorija srpske državnosti uvek činila, počevši od cara Dušana pa do naših dana, da je svoj život regulisala
i naroda svoga ustavom, zakonom koji je Bog blagoslovio i koji je narod prihvatio. Republici Srpskoj, koja je, verujemo, nastala blagoslovom Božijim i željom većinskog srpskog naroda. Želimo da opstane i da odoli svim iskušenjima koje su danas prisutna, a nadamo se da će odoliti, jer počiva na pravu i na pravdi, ne samo na pravu srpskog naroda, nego na pravu svih ljudi dobre volje koje tamo žive, koji živaju ista prava kao i većinski srpski narod, jer poštuje nacionalne manjine sa njihovim običajima i pravom na egzistenciju. Republici Srpskoj želimo da napreduje na temeljima koje je postavila, da opravda želje celog naroda srpskoga, a posebno naroda u Republici Srpskoj. Ona počiva, izvojevana je mnogim žrtvama, koje ne želimo ovo preko da spominjemo, koji se borili za svoje mesto pod suncem i sačuvanju svoje istorije, svoje kulture, i nadamo se da će u tome upstati. Želimo ih puno uspeha, da nastave ovako kao što su počeli, a verujem pravda Božija i pravda ljudska će omogućiti da započeto delo nastavi i završi kao jedna pravna država i pravna ustanova. Neka živi Republika Srpska. Tradicija srpskog duhovnog stvaralaštva najbolje se očitava na mnogim kulturno-istorijskim spomenicima, srednjovekovnim manastirima. Stotine minulih godina, prkos i ponos naroda, njegove nacionalne osobenosti pamte i dokazuju ove freske sa likovima vladara i svetaca, ukazujući na istančan ukus i veštinu majstora. Mileševa, Studenica, Gračanica, Dečani, Žiča, Ravanica, Fruškogorski manastiri u Vojvodini trajni su spomenici slavne prošlosti srpskog naroda i njegovog kreativnog genija. Među mnogim pravoslavnim crkvama naročito je atraktivna crkva Svetog Đorđa na Oplencu, koju je uoči Prvog svjetskog rata podigao kralj Petar I. Karađorđević. U njenim temeljima sahranjeni su svi članovi ove kraljevske loze, osim posljednjeg kralja Petra II. Koji je umro u emigraciji. Srpska pravoslavna crkva bila je u istoriji činilac ujedinjenja i održavanja samobitnosti naroda, njegove specifičnosti i individualnosti. Kult Svetog Save, velikog prosvetitelja, sina srpskog vladara iz 12. veka, župana Stefana Nemanje, daje posebno obeležje srpskom pravoslavlju. To je duh bratstva, mira i praštanja, duh čovekoljublja i blagosti, koji je duboko usađen u mentalitet srpskog naroda. Svjetska zajednica će prihvatanjem istine o težnjama srpskog naroda, o smislu i opravdanosti njegove borbe u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, morati da prizna da je on dostojan poštovanja zbog svoje pozitivne istorijske uloge i zbog svojih demokratskih, slobodarskih opredeljenja, nekad i danas, i da mu pripada ravnopravno mesto u velikoj porodici naroda sveta. Zašto se stalno gleda sa pozicije da ukoliko Republika Srpska je snažna i stabilna, da od Bosne i Hercegovine nema ništa? Je li to ispravno gledište? Ja mislim da od Bosne i Hercegovine u budućnosti nema ništa. Kako to mislite? Nema je kao zemlja, ona je nemoguća zemlja, sklepana je na način kako je sklepana, na silu se održava na infuziji međunarodnog faktora, strah od njih, od nekih velikih sila. On uporno traži i misle da se mi šalimo. Evo, mi se ne šalimo, mi smo veoma ozbiljni. I zato, braćo, živimo
u ljubavi i slozi, a sve počinjemo sa Bože pomozi. Ako budemo pobožni i složni, bit će nam u milosti Bog i niko ništa neće nam moći bez grdna jada svog. Sva braća Srbi, Drine i Save, Zete i Morave, Kolubare, da dobro zapamte, da ne zaborave, da se jedanput za navek slože, samo Bog i sloga spasiti nas može. Jedno gnezdo moramo sviti, ako se ne složimo, neće nas biti, jer sveta je ona poslovica stara, ko ne prizna brata za brata, priznaće tuđina za gospodara. Prisustvujemo istorijskom događaju. Srpski narod je od 6. juna 2019. godine proglašen za srpsku naciju u manastiru Žiči kao centru samostalne srpske crkve, koji su ktitori Sveti Sava i Stefan Prvovenčani namenili krunidbenom mestu budućih kraljeva, ali i sabornom hramu srpskog naroda. Na veliki hrišćanski praznik Spasovdan ili Vaznesenje Hristovo, ugledni ljudi su obeležili ovim istorijskim činom nacionalni jubilej 800 godina postojanja i neprekinute duhovne misije ovog svetog mesta, ono što nikada niko nije pokrenuo. Konstituisali su srpsku naciju. Dakle, kako je moguće da jedan narod sa tako dugom istorijom, ovo je pitanje naravno za obojicu, razlikujete se vas dvojica i po načinu oblačenja i po političkim stavovima, ali vas jedna stvar povezuje, rekao bih, ajde neću da, daleko bilo da je ekstremno, ali naglašeno nacionalno i patriotsko osjećanje u vama. Dakle, kako je moguće da jedan narod sa tako dugom istorijom, sa tako dugim postojanjem na ovim prostorima, čeka 8 vekova nakon Spasovdanskog sabora, Svetog Save i Stefana Prvovenčanog, da konačno dobije dokument da postoji kao nacija? Kako je to moguće? Prosto to lutanje tih 800 godina je koštalo narod srpski jako mnogo stradanja, okupacije pod Turskom imperijom. Jednostavno, ta nevidljiva ruka se trudila vrlo vešto da zaboravimo naše korijene, naše biće, ko smo i šta smo. Danas smo mi obznanili srpskoj javnosti, Srbima, ma gde god bili na planeti Zemlji, da je konstituisana nacionalna svijest i savjest srpska nacija. Baš ovdje u manastiru Žiči, ovdje u našem Kraljevu, našoj Srbiji, smo prosto sve ono što naši preci nisu učinili, uradio je gospodin Paroški, mnogi prijatelji na čelu i sa protojerej Stavroforom Miroslavom Popovićem iz Kambere iz Australije. Sa mojom malenkošću smo obznanili i rekli srpska nacija postoji. To je izvorište, to je temelj za stvaranje srpskih institucija, srpske svijesti i savjesti, srpskog nacionalnog poretka, srpskih državotvornih organizacija, srpskih nacionalnih savjeta širom planete Zemlje, u regionu, u Australiji, u Americi, u Kanadi. Znači da znamo ko smo i šta smo i da je to temelj budućnosti. I jako je važno da naglasimo, mislim da je ovo sada eliminacija sveg onog jugoslovenstva, titoizma, evropejstva, idemo našim putem i lijevo i desno, i gore i dolje, i lijepo i sa istokom i sa zapadom, a vodimo računa o nama, o sebi, o srpskom čovjeku, biću. Gospoda molimo, podaj nam slavi, ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo od Gospoda molimo, podaj nam slavi, kraj života našega da bude hrišćanski bez bola, nepostidan, miran. U Žiči, gde su Sveti Sava i Stefan Prvovenčani pre 800 godina održali sabor,
Raške države i crkve, odnosno arhijepiskopije Žičke Srpske pravoslavne crkve, gde je sveti kralj Stefan Prvovenčani ukrašen venicom carstva. Ovim povodom smo danas u Žiči konstituisali srpsku naciju u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija i deklaracijom o građanskim i ljudskim pravima. Srbi od danas, a povodom 800-godišnjice Žičkog sabora u okviru Srpske pravoslavne crkve, imaju nacionalnu konstituciju. Ono što nam se zlo desilo u odvajanju crkve od države, mi ništimo, ne prihvatamo i ne želimo da se to ikada ponovi. Crkva i srpski narod, zahvaljujući Svetom Savi, Žičkoj, Raškoj arhijepiskopiji i Svetom kralju su jedno. Mi Srbi imamo pravoslavnu naciju, konstituisanu po svim međunarodnim pravnim aktima, ali u potpunosti u skladu sa kanonima Srpske crkve i našeg Svetosavlja. Ovim povodom smo i slavili, bili smo počašćeni za trpezom ljubavi od episkopa nadležnog ovdašnjeg i dobili smo uveravanje da kad se obratimo za sledeći sabor pristupimo u potpunosti. Znači, nadamo se da će svo srpstvo od Švajcarske, gde postoji Srpski nacionalni savet sa Dragonom Đerićem, naravno iz sadašnje Hrvatske, a nekadašnje Republike Srpske krajine i drugih zemalja, istorijske kraljevine Dalmacije, Slavonije, gospodinom Pupovcem i njegovim nacionalnim savetom, sa nacionalnim savetom Srba iz Crne Gore. Sada se već konstituiše i Srpski nacionalni savet u Sloveniji, očekujemo uskoro u Italiji, Austriji, odavde do Čikaga, da ćemo sledeće godine saborovati i da će Bog u skladu s naukom Svetog Save i konstituisati sve Srpski nacionalni sabor. Solomonov hram i Solomonova mudrost je ono što Žiča dokazuje svojom arhitekturom. Znači, na svega 4 godine posle Magne Carte Libertatum, kojoj je Elizabeta II. Pešice hodočastila u Lugra Mitilj, mi smo dobili Žiču, dvodomni parlament koji danas stoji, to je najstariji dvodomni parlament na svetu u dimenzijama 60 svetih lakata, dužine 20, širine i 30 visine i gornji dom je sačuvan, baš kao i ćelija Svetog Save i kapela, isto tako i Stefanov originalni zakon u podzvoničkom prostoru, možete ga snimiti, tako da mi imamo čvrste temelje nacionalne konstitucije i pripadamo onom što se kaže svetska demokratija. 4 godine smo mlađi od Lugara Mitilj, a Jovan Bezemlje je u Lugu, u šumi, obznanio Magnu Cartu Libertatum, koja je danas osnov svetskog parlamentarizma, dok je naš Sveti Sava to obavio u objektu, u jedinstvu crkve i države, saborno, i od tih vremena imamo originalni zakon koji se čuva ovde u Žiči, Stefanov i Radoslavov zakon. Po tom zakonu izrikom Sveti kralj kaže: na ovom mestu će se krunisati svi vladari Raški posle mene i svi igumani Ipati, da se uvode u tron u Žiči. Postoje i druge odredbe zakona, mi se vraćamo tom zakonodavstvu, imamo civilizacijski kontinuitet, imamo pravoslavnu crkvu i daće Gospod Bog na mnoga ljeta. Amen, daj Bože. Jevreji upravo konstituišu ovo isto, nezavisno od naše sabornosti, oni konstituišu svoj sinedrion uzimajući predstavnike iz 70 nacija sveta. Mi Srbi smo jedna nacija odavde do Čikaga i do Kalgarija, svi stajemo sada u jednu aplikaciju, u jedan mobilni telefon i bila je potreba da se desi nacionalna konstitucija da bi mogli nacionalno da opstanemo, da se rekapituliramo i na ovakvim civilizacijskim tekovinama da unapredimo svoje bivstvovanje, našu veru i našu civilizaciju. Gospodine Paroški, šta nam je to u mentalnom sklopu, u istorijskim okolnostima, ajde da kažem, vladarsko-kadrovskoj politici nedostajalo 8 vekova da već imamo ovakav? Pa nije nedostajalo 8 vekova. Znači, ono što su na današnji dan, pre 800 godina, Sveti Sava i Stefan obznanili svetu, to je bilo sasvim u skladu sa civilizacijom. I moram, ajde da kažem, pomalo hvalisavo da nastupim. Ja sam doktorirao dokazujući da je Žiča najstariji dvodomni parlament na svetu, a da je Dušanov zakonik najstariji saborno donet ustav Evrope. O čemu se radi? Nama je to bilo iz nekakvih ideoloških i ko zna kakvih razloga uklonjeno iz vida. Međutim, ono što Srbi posjeduju i Rašani, ja sam Rašani, Rac,
To su materijalna dobra koja nas kvalifikuju među najcivilizovanije demokratske nacije sveta. O čemu se radi? Moram da budem sasvim opisan. Njeno kraljevsko i carsko veličanstvo Elizabeta II. Je samo pre 4 godine, 1215. Zamislite o našem Vidovdanu, ali na pogrešan kalendar, sad je to za raspravu, 15. juna po Gregorijanskom kalendaru, koji nije postojao u vreme Jovana bez zemlje, hodočastila pešice u lug Ranimid. Zašto je Elizabeta II. Stara žena imala potrebu pešice da hodočasti u lug Ranimid? Iz prostog razloga što je Jovan bez zemlje, donoseći Magnu Cartu Libertatum, rekao izrikom u preambuli Magne, ovu kartu donosim, lično on personalno donosi, u lugu zvanom Ranimid između Vindzora i Stensa. I njeno carsko i kraljevsko veličanstvo, kažem, stara gospođa je pešice hodočastila i poklonila se Jovanu bez zemlje i tom činu i toj Magni karti, i nama poslala 180. kopiju, samo Srbima, na pergamentu. Nažalost, mi nismo ispoštovali taj gest ni diplomatski, ni civilizovano, nikako. U svim zemljama Commonwealtha, to je 40 i nešto zemalja, u Australiji, u Kanadi, naravno u Londonu, u Vašingtonu, Magna Carta je stavljena u parlament. To je osnov svetske demokratije i parlamentarizma. To je Magna Carta, znači civilizovan svet. 4 godine posle Magne Carte Libertatum, znači mlađa je naša Žiča i naš sabor, samo 4 godine od Magne Carte Libertatum, Sveti Sava dobija arhijepiskopsko zvanje i pravo izbora da srpski episkopi sami biraju arhijepiskopa Srpske crkve, da ne mora ponovo da odlaze u Carigrad kod Vartolomeja, kao što Rusi su do skora morali, pa imaju i sad problem sa Vartolomejom, to je vrlo aktuelno. Sveti Sava dobija to pravo koje su imali 500 godina ranije s Ćirilo i Metodi, sad da vas ne davim sa tim, dobija autokefaliju. Srbi ne znaju šta je autokefalija, znači Srpska crkva je postala samostalna u potpunosti. Ono što je Srbija podsvojila i što je sva njena nesreća, to je ideologija Francuske revolucije i to je ideologija komunističke revolucije. To je naša nesvest i ludilo. Pojam nacija koju mi učimo i prihvatamo, to se rodilo sa Francuskom revolucijom. A mi sa njom ništa nemamo, osim nesreće i tragedije. Znači, mi imamo kontinuitet koji ima Ujedinjeno britansko kraljevstvo, Engleska crkva, Magna Carta Libertatum kao temelj svetskog parlamentarizma i to je Žiča. To je sabor koji su Sveti Sava i Stefan konstituisali u skladu sa starijom tradicijom i Nemanja imao 2 sabora i sad da vas ne davim ovo je materializovana, civilizovana naša kultura koje smo se mi odrekli i naciju nismo konstituisali. Koja je razlika između nacije i naroda? Definisane nacije i nečega što se naziva narod, pa čak i nebeski narod? Vrlo prosta i vrlo su štanstvena razlika. Nacija je politički narod. Znači, narod koji ima političku samosvest, politički interese, srpsku diplomatiju, srpsku ekonomiju, srpske prijatelje, to je nacija. A narod koji nema politički interes, nema konstituciju, ne može da izrazi te interese i da ima saveznika, ne može da pošalje Srbina da bude diplomata, onda je to nešto drugo. Mi smo danas došli do nacionalne konstitucije, ili da bude vrlo slikovit. Da li Srbin iz Like, Srbin iz Banja Luke i Srbin iz Kraljeva mogu negde zajedno da sednu ovako da nacionalno saboruju? Gde će sesti? Osim u studiju Melasa. Gde će sesti? Mi, osim crkve, Srpske pravoslavne crkve i temelja koji nam Sveti Sava i Stefan ostaviše u objektu, ne u lugu Ramiti, mi nemamo saborišta i nemamo zbora i nemamo naciju. Znači, Banja Lučan Srbin, Srbin Krajišnik, Srbin iz Čikaga, Srbin iz Kraljeva i Beograda i Novog Sada, osim u okviru sabornog, nacionalnog, crkvenog duha, ne mogu nigde saborovati. Znači, ono što smo mi danas učinili, aktualizovali smo
I zahvalan sam i episkopima, i Atanasiju Jeftiću i nadležnom episkopu. Zaista su imali veliku svetkovinu i počastovani smo, bili smo za trpezom ljubavi. I gospodin Pupovac predstavlja Srpski nacionalni savez u Hrvatskoj, postoji Srpski nacionalni savez u Švajcarskoj, nedavno je konstituisan, gospodin Dragan Đerić je predsednik, gospodin Bojin Pejić potpredsednik, i tamo je bilo i saborovanje, koliko saznajem i u Sloveniji se konstituiše savet. Imamo sad ovo pitanje, recimo, kažete pogubne po definisanje Srpskog nacionalnog korpusa su bile Francuska revolucija i komunistička ideologija. Ali imamo jedan dobrano dugačak period između ta dva događaja. Dakle... Jeste sigurni? Pa, 200 godina recimo. Da, ali pazite, mučenička dinastija Obrenovića, koja je bila genijalna i vrlo saborna i vrlo kvalifikovana i donela najkvalifikovaniji Sretenjski ustav Miloš, koji jedini garantuje srpsku nacionalnu svojinu. Nikad nije vladala u Lici, nikad u Banja Luci. Da, ali onda je mogla da se definiše... Kako smo onda imali naciju? Ali onda je mogla da se definiše srpska nacija, isto kao da je definisana sada. Ali imamo jedan problem koji je nastao na Vidovdan 1881. Tajna konvencija koju je potpisao tada predsjednik vlade po nalogu Milana Obrenovića, Čedomir Mijatović u Zemunu sa Bečom, koja govori da sve ono što smo bili do tada bacamo mačku pod rep, a kreće ova reforma koja nas je skupo koštala kroz jugoslovenstvo, kroz titoizam, kroz današnje nevreme, polje demokratije, i zato nadam se da smo uspeli da zaustavimo ovim danas svetim činom, mogu slobodno da kažem, idemo jednim putem, srpskim putem politike stvaranja srpskih institucija, i srpske diplomatije, i srpske ekonomije, i srpske banke, i srpske državne bezbednosti, i srpske vojske, i svega srpskoga, zrelog. Odlično. Ajde ovako da sad vas vratim na nešto što ste iznali kao konstataciju čak i u ovom delu vaše priče, ali posebno u onom odgovoru na moje prvo pitanje. Dakle, nije nas, tako ste nekako rekli, bilo mnogo, nešto nas je moralo da bude to sve mnogo brojnije. Koliko ja znam, Prizrenska liga je delo 10 ljudi, grešim ja. Američku deklaraciju o nezavisnosti nije potpisalo ovoliko ljudi, malte ne koliko je, kao početni dokument, koliko je danas ovde potpisano. Da li je bitnije ko ili koliko potpiše ljudi? I šta potpiše? Jako je važno šta smo mi danas potpisali. To je najvažnija stvar koju smo mi danas učinili, a to je konstituisanje srpske nacije. Treba jaka matica da bude ovdje i da sve gde postoje Srbi širom planete Zemlje stvorimo nacionalne savjete, konstituišemo u narednom periodu, da li oni živeli u Njemačkoj, Americi, Australiji, Kanadi i svuda gdje je naš čovjek. Nacionalne savjete i to u okviru apostolske i saborne srpske pravoslavne crkve. Jer kao što Englezi i Anglikanci, znači Amerika je nezavisna nacija i država, ali je Anglikanska crkva jedinstvena. Engleska crkva je posebno u okviru. Ja bih samo dodao da mi imamo savezništvo s Anglikanskom crkvom, zahvaljujući Nikolaju Velimirovi Srpskom episkopatu Žižičkom. I nema revolucije. I nema revolucije, nema stradanja. Upravo na to sam može samo revolucija svijesti, savjesti i temelja, kvalitetnog temelja uspjeha svih u nas zajedno. Dakle, moram da vam se zahvalim. Ne toliko na učešću u emisiji, koliko na ovome što ste danas uradili. Vaša informativno-komercijalna mreža radio i televizijskih stanica. Vikom Radio Televizija Banja Luka.